Kaseng Kongres menta kasngi kelahiar sa kasnong maudo kaway na kisnong hakithan rambray ban penlong ya kajingalang pat ba kumsi benta banyalap ya ke election MP kaban salong Shen menta ubanay kata hakakat kandai tarik uyayong hajar pusa ya kate kajingalang la penlong hayaw maudo West Khasi Hills harengkat kajingadon lang uba Gabriel Walang MDC MLA kanong Stoin constituency ba bormanding dong lang President ke District Congress Committee West Khasi Hills District ba JTS Thongni MDC barem kerambrai jerngam bat kiwe. Iwan hangi berdebat ya bi baik ini pi election tuan ini kalau tiak ini kalau dan lada besar dari lembagnya nanti kan piu ini ya kita pakai kubur lembaga sosial media ya kita baru kita baru dari jami namun belum ini lada bilet pengesan berperan agak butuh jauh piu pra kalau membuat pengesan yang mau di ladi pilih dan berperang agak pun kejauhi kata kampung kepala kerpat di perlok beli kata ini kepenskam yang mudi ya ke BJP nama makiru ya terhilang tewat hangi haga setiap kejauhi apa kelama UDP NPP HSPDP BJP kira lang dari kesorkar haga juga lamjong konra nah kata-kata di tengah kongres bahkan ini parti Prabowo dengan posisi pakai TMC. Lah kata-kata Iwan Hani menongepi. Yang ingin keladno, yang ingin segala parti, yang ingin segala politik, yang ingin MP pemerintah. Lagi tua, ban pentuan, yang kata kesencari, kembali lama terus kata, hak ini dalam juga kongres. Kaseng kongres mentah kami India, kalaki wenbiang. Lagi tahu juga sensar dan bor juga BJP, lagi dilebor juga BJP, di parlemen, lalu pikiran persyaratan, di suspend lo, yang jadi lo MP. Rahul Gandhi lo syawang, warga jadi lo MP. Hari dan buat kadang-kadang ke Supreme Court kebayada, uyawan paipat kum MP hadir lagi benai soalnya. Yang Chief Minister juga Delhi, ki pakem kelemdau, ki set kapatok, nama persya, ya ke ideologi, bat. Ya kalau perkat dengan BJP. Kalau lebih kekini sensar dan bor dengan BJP kali kalau sedang pau dan keren. Kekini leh diktator. Hagaba nyausu, buromsu, ya kali ti pemiajuri. Di peranang senang biye ke bor kadang biar ya. Bagi hapan perkat berpunya temi gawe. Ya kum kano keseng, ya kum ulo ubriu. Ilpa seduk sakatai ke dor barbat. Adali kat kongres kadang di Jerman biang mentah Thailandis kibon di nomor siang BJP Manipur mentah nak kata ke jingjia agak mengitir boro-boro kilawan menteri sok sangat kongres di muslim di badan menjelaskan ke baju bersiang ke BJP baru kata mentah di rong sangat kongres nama ke jinggis yang terkonsumsi labor bak kata ke jing berenang ban penduk lo yang kata ke jing mani muslim kongres kawan pilih Kristen, mana Kristen, pilih Muslim, mana Muslim, pilih Hindu, mana Hindu, pilih yang terakhir, tu mana katakan yang terakhir Jovi, kampua, ya keperluan rak, ya katakan dia fair, lalu katakan jumlah komunal, bak katakan Kristen, katakan disebut, kan pelombiang, ya katakan kerman, kan walabiang, ya kata kalau syai, kalau pernah, ya kalau India hilang away. Namun negeri yang jauh ke seng kongres, karena ini skam hatu mentah kan longrem, banyala, yaki pajba solonsar ke India, remnya dia, lapide hebat, lapide lipat, lapide naga-naga kehendak. Kaseng kongres kadang dia seng keba pertas lokan ban ayah ke jumlah lu jadi pajba nom senang jogari. Bak mensuara kaseng kongres kalau ini mentah badai kema Persia yang jadi sensar no way. Sawan makanan hanya bawa dari berkecandur dia. Larang kita lagi pajak ke jumlah ikat nama kisah kena disdot ada jindok. Wilayah kiran yang kini yang tua assembly. But ini sekarang. Bahkan dia ke election ke pemerintah lembaga kata kejiwaan sama BJP ke badan hantai apa dari ibu kalau nak air ini air di kanun di berkelak ke badan penjenjar susu yang payah suni. Hamtam ki tax ki berper
Kidon kita ki GST, kidon kita ki kiwai tax kidon. Kata susu kena penjara upar ba ujui. Habawan ki marba mo isi tax. Kadawat nangi ko susu bang har isi tax ban bagi bang. Ngimdai Malaysia sarkar nda bagi tiap lakiu ki marba margi. Balai namar mo kidon kata tax. Barat nangi ngim susu bakat nangi kiski ki marak ki cumi kenang hirdon. Kapag mar di bawah laki way mabar padi kilan ang bidor. Kaya kadang kadang urusan kadang kata tax kawangi yang siu kapag yung kata GST kata kata jindi bidor kawan nang kiu batang jara suat ke bidor kacuni. Abang ipai kata kesong sai. Boleh kini lagi kata ngayon sauni paston berkuila keren. Batang kawan kali api atas way ki parti kila keren nem keren kani. Ya kali kisah ben tu Kristen kicungi. Kila keren nem dia kani. Kacinglah ban ben. Marang ben ke manifesto jo ke BJP mentan kerong. Pamari jo kata kin peniang no. Lari ki petri kam no. Ya kata kasih. Kata kemuat balik kita ki dekhar. Ki bawan kita ki khar Hindu ki bawan. Nabar negeri Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. Bangladesh ban syano. Bakin lam kinong India. Baca kin bu kita. Kila penong berburu orang Australia, kila penong berburu seram rayo, kat selo diong gimla betul. Bagi orang bangin pertrekam no yang tengah uniform civil code. Katalai kepada Hamas itu. Kan kita ya ke Songha ke Soman ke Jumi. Kan kita ya ke Hier Pateng ke Jumi. Kapada social care. Baru kawai dari India kerana tang kawai dai. Tang kawai dari, tang kawai niam. Tanggo jektin, bat ngafrai ki soang ni lu bagi habar keren tindino. Kam slab ngapor, bat soang ba, ngin habar nang hindi, ngin habar keren tu. Bat kani ga jingwa ka basrau, ka balap. Menen ngirang ye keren berupa pola nang keren ye ki lawyer. Bat apa yit khamri asusu. Ya ka ai ga jingwa choma ka yusu fam civil court. Arai kala sutu, balai phone, balai keren. Pola ma kadong ga jingwa ka basrau. Ya ki sinul tribe ki jumi. Kata ya keriki ke dustur ke cumi, ya ke kombat kendau ke cumi. Kata ke ni jingwa, jangan ni ke uniform Singapore. Pelada kini kiman dia, kumba dia tek kemong ikon. Apa Jammu and Kashmir, apa ki pihak ya kini ki artillery, saki Union Territory. Kila pihak saki artillery Union Territory. Maka ke Jammu and Kashmir benar-benar kunjusha kan tek kendau kalau tek ko maka celah ke cumi. Hari mentai kita kharala bersyak. Pantit cakap apa Jammu and Kashmir. Kaju kalau dia you apa Ladakh apa kita syatran nado bentar. Kila pan menang tu itu no conditional right. Kila kemen pun berpihak lah kejauh nomor kita tanggi yang boleh. Hak itu bercakap. Hari mari pihak bentar borok industri jelas dam dan lek segini di kan. Berkini kecakap juga Ladakh. Bentar itu ayah ni conditional right. Dan rekin syallah ada bentar.